Kajing Lekai Football Semi-Final Jangka Lempung Lekai Under 10 Boys Football League 8,000 Arpulai Balapenlong daga Shillong Sports Association Hapo Madan Laumali Playground Marpasyak Regional Blood Center Pasture Hills Shillong Kalalong Mentah Kesngi ke Arpo Terik Jemang 8,000 Arpulai Kiladan Arteli Jing Lekai Hakan Kesngi Hakajing Lekai Kabanikong ka Sohryngkham kalala ban penliam no ya ka Sacred Heart Football Academy da Saula Not But haba pai pat syaka jinglekai ka baar hakani ga ju hi ga sngi ka Umphyrnai Sports Club kalala ban penliam no ya ka Pay for Right Football Academy da Laila Not ka jinglekai ka pabuat kan long ka jingya kun Phainal hapdeng kini ki ar kan huan ki bajab menta ka sngi ha ka ba ka jinglekai Phainal kan long ha ka ar hunyu terik ujemang ha ka ba ka Sohryngkham kan selekai persya e ka Umphyrnai Sports Club ha ka por khat ar saupusan min sngi Bat kini ki ar kan huan kini ya kanam la du jong kani kalempong ya lekai. Good. Right, Kapoor.